Misije Mr. Đirla, Chang Schlang, najprodavaniji čaj na svijetu i na hrvatskom tržištu. Chang Schlang ima najviše korisnika koji sa punim identitetom iznose svoja iskustva o gubitku kilograma. Pogledajte našu galeriju na www.mrdžirlo.info. Ja se zovem Ivan Tice, rođen sam baš. Taj šlang trošim godinu je pol dana, redovito prije svakog obroka. Čaj vam treba redovito piti i pridržavati. Ima veliki učinak, samo treba imati strpljenja i poznaju se rezultati. Ja sam na ti godinu i pol dana skinuo 35 kg. Danas se osjećam puno lakše, mogu puno više hodati, kretati se, lakše se kupam, mogu si čarape, metati na noge, a do tad nisam ne mogu ništa.